Školica klasičnog baleta Ana Pflug je jedna mala škola baleta iz Resavske 28. U ovu školu idu sve one male balerine i baletski igrači koji bi jednog dana želeli da zaigraju na daskama pravog pozorišta. Naša školica predstavlja sekciju plesnog kluba Mladost i sa radom je počela u februaru 2011. Prvog dana pojavilo se 8 devojčica, a danas školu pohađa preko 120 polaznika. Časovi se odvijaju svakoga dana, a grupe su podeljene na uzrasne nivoe sa sistemom napredovanja, početni, srednji i napredni nivo. Baletske časove vodi diplomirani profesor sporta i balerina Ana Pflug i asistentkinja diplomirana balerina Ana Marija Antić. Najmlađi polaznici imaju samo 3 godine, dok se najstariji pripremaju za upis u baletsku školu. Među našim polaznicima ima i dečaka koji podjednako vole da igraju balet i učestvuju na baletskim nastupima. Slični su im i snovi o baletskoj budućnosti. Polaznici ove školice za ove 2 godine učestvovali su na preko 30 javnih manifestacija. A na državnim takmičenjima osvojili su 2 zlatne medalje u svojoj kategoriji. Pored brojnih nastupa u decembru 2012. godine, školica je napravila pravu baletsku predstavu. Priča o baletu, koreografiji Ane Pflug, u kojoj su nastupili svi naši polaznici, oduševila je brojne posetioce. Deca su bila podeljena u 2 postave, a predstava je odigrana ukupno 4 puta u pozorištu Dadov i u njoj je uživalo preko 1000 gledalaca. Naši polaznici kažu da obožavaju da igraju balet, da se druže i da stvaraju kroz pokret i muziku. Jednoga dana bi voljeli da postanu poznati igrači ili nastavnici baleta, a balet doživljavaju kao nešto lepo, zabavno i vredno. Pogledajmo šta oni kažu. Balet je škola baleta. Balet je jedan ples koji neki ljudi baš vole. Ja volim da igram balet. Ja volim da igram balet. Balet je klasična igra koju svi vole. To je neka vrsta plesa gde se igra. Balet je kad neko igra. Najviše volim kada radimo granžate. Obožavam da plešem i da me neko gleda. Ja najviše volim da se poklanjam. Ja u baletu najviše volim deo kada skačem. Balerina pleše u baletu sa mnogo lepim pokretima. I balerina je ono što si dobila. Balerina je jedna igračica. Pa baletan je igrač koji igra sa svojom balerinom. Balet je jedan smelet umetnost. Kad se Anđelina balerina tužna, onda ide na balet i onda ona se vrti ovako. Onda može i da pleše. Moja nastavnica se zove Ana Pflug i ja mislim da je ona najbolja nastavnica baleta. Ja mislim da je odlična. I balerina i drugarica. Mislim da je najbolja. Ako je dobra balerina, ona postane devojčica. Jedan želim koncert zato što će svi gledati.